Ayo teman-teman ya, silakan kita baca surah An-Naba teman-teman. Abi, ntar kalau saya udah selesai ngajinya saya mau nyanyi. Boleh, siap. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tunjuk. Al-Azim fihi mukhtalifun kala saya amun. Summa kala saya amun. Amna ya alam yada. Wajibah tadaka kanakum Allah. Waja'ana lakum. Jangan cepet-cepet. Waja'ana lakum subata. Waja'ana laya ibasa. Waja'ana naha pema'asyah. Wabanaina kawang sabang. Tidak ada. Waja'ana tidak ada. Tanahnya wajah saya ya. Nubisa biya bawa mata. Wajah nasi nafafa. Ina yang memfahamkan nama kota. Yang memfahamkan ibadah dunia apa. Salah. Yauma ibadah dunia apa aja. Ya di sama fakana sebuah bah. Asyik jibau fakana sahabat. Ina jana makanas misoda. Itagin aba bisina fiha ahqaba ayazukuna fiha badawa sawaba ya mimar awsaqo idza awifa qainahum kanu ayajuna isaba wasabu bi ayani gizaba kuasaina asaina hutaba tujuko fana jidaka min azaba ina mutakin fasa raiko anaba kawai wasaba kasam biha ko asmauna fiha Akawa giza bajaja ambil berkata anisaba bisa mawajah dia mabaina mama yang mikun nami kita apa yang meku amafa aika ayaman ajinau ma ko swaba saya kaya buhako manja atta zaia bihim aba inna anzalna ko sabang kai bayam yang rumah makal bacada pada majada aku kafir kayak kunci coba. Masya Allah, surah An-Nazi'at ya. Biasa. Lagi. Ada. Ya teman-teman ya, limata teman-teman ya. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alif bata sajim ha qada sa shin sa datta alif kaf kaf minun wa mai hamzah ya. Alif ba ta sajim ha fa dal ra zai sin sol dal ta za al ghail fa qaf kaf lam nun waw ha lam alif hamzah ya. Apa beli ayat orang Fatihah teman-teman ya. Abi. Tutup malu. Cetak. Iya. Tutup. Fatihah teman-teman ya. Ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tutup. Doa pangmangapnya masa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tahu. Ambil. Bismillah. Apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil
wasiqan nasari wasufi suroina minajina diwanas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aku sebuah biasa min syarri ma khalaq. Min syarri ghasiqin idza waqa, min syarri naffatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah. Cepetan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tuh. Cepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa jadi abi ada bermakna mau maka ada beranam setahu amat ada jadi ada memang ada. Masya Allah. Cepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya jangan saya falai tanya satu nabi dini ayah wajah sampai ambil bika dafir lakukan ada wabah. Masya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuya ayuha kafiruna abud ma ta'buduna antum abiduna ma abdu'a nabidum ma batuma antum abiduna ma dua. Benar. Benar. Antum abiduna ma abdu'a kumdinukum wa yadin. Ya. Cepetan. Ina ataina kalau saya abikan ina chani kawa batah. Cepetan. Cepetan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tadi juga sibuk bilang falai kaji aduh ya tema Yahuda kami miskin. Ayo ya soalnya naji nama angka tem sahun naji nama miwana mau nama un. Ayam. Ayah mau nama un. Ya, bismillah. Jam 4, bentar. Ini sekarang tanggal berapa? Apa ya sekarang ya? Teman-teman ada yang tahu nggak sekarang tanggal berapa teman-teman? Dari Jahra nanya teman-teman. Sekarang tanggal 20 berapa teman-teman ya? 23. Emang? Kan 23 teman-teman. 23. Beneran? Teman-teman ya tanggal berapa sekarang ya? Saya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, berkuasin iya, film atas kita ya saya. Saya berdua bahasa bayar siapa minggu ya amanahum minkum. Masya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus tutup. Yang mana ya? Alam. Ya. Anta kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil am yad'aka lahum fi rabbih fa'asahim zayana babi tarihim bi jaratin min sittir fajahum kasim makul Fa'asfin. asim Fin. makul Ya, fa'asfin makul. Faja'alahum kaas fin. Fa'as. kaas Fin. ma Fil. Iya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul. Jama'a malau wa'ad. dadah ya sabu annamahu akadah ka ayum masa nafihu roma ama ada kama hurama au mo ada ta yo afida inna Innaha ahimu sodafi ama di dadah. Iya, Masya Allah. Sadaqallahul azim. Terus Ya ini teman-teman udah. ya, sekarang Dede Jahra baca Iqra teman-teman nih. Ya, Kau udah terus iya. ini. Teman-teman Dede Jahra Iqra berapa Dek? Kalau 3 ya Dek? Halaman apa halamannya? Posotan. Prosotan? Iya, Iqra 3 halaman. Mana dipindah nggak sih Dek? Pindah. Pindah ya? Emang? Kok yang ini udah lancar belum yang ini? Ini udah lancar belum ini? Lancar.
Berarti halaman berapa? Ini halaman 18 ya? Ya teman-teman ya, Dede Zahra baca Iqra 3 halaman 18. Warna hitam. Iya, usia 4 tahun teman-teman. Masya Allah, semangat aja teman-teman ya. Ayo, ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa? Ayo papa, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Zulumati kawakibu wa muhina bimasaihi hamilati fakhosita maqaidu sayu sibu wa yaisuha sodikina mayagizu gosyati biguami wayu mitu wayu mitu fi solihi sawabiha sawami'u bi kaiti Maknya mana? Di kalimatihi satajidu ni fatusi'u fi suhufi wa zadahuma ta'imi syi'atihi. Masya Allah. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Pindah. Lancar dulu, biar lancar dulu ininya. Terima kasih teman-teman sudah like ya. Masya Allah, barakallah teman-teman ya. Saya selalu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Pintar. Yang lancar pindah ya. Kalau lancar pindah ayo. Tadi kan ada masih salah nih. Ada jarak tadi. Yang mana di nih, nih. Ada lupa nih, lewat. Terus tadi yang mana lagi? Ada lupa. Ayo kalau benar semua pindah ayo. Ayo. Zulumati kawakibu wa muhina bima saihi hamilati fa khosyita maka apa? Itu Lagi. Makai. Yang koknya ada alifnya. Makaidu. Maqalidu. Makaidu. Ya. Terus. Cantik banget, soleha. Ayo. Ya. Salah. Yuk. Sibu. Jadinya. Sibu. Terus. Wayaisuha. Dikina. Mayagi. Gosyati.
soihi sabila suami wikamat bika limatihi lagi bika limatihi ya satajidu ni fatusi fis panjang fin-nya fisul hufi ya waladahuma ta'imi si atihi. Masya Allah, pintar teman-teman ya dari Zahra ya, Masya Allah. Ayo bareng-bareng. Terima kasih teman-teman sudah like ya, Masya Allah, barakallah. Ini gimana? Gini deh, gini. Terima kasih teman-teman. Gini. Oh gitu. Habis salah ya? Ini, gini. Kasih teman-teman ya. Sudah like ya, Masya Allah, barakallah teman-teman. Ya, halo gitu, halo. Halo teman-teman, halo. Komen-komen ya gitu. Komen ya. Iya, saya tunggu. Gitu. Saya tunggu. Iya. Ayo lanjut. Ayo lanjut. Para Nabi ya, ayo. Perhatikan fokus. Perhatikan, betul ya. Ya. Teman-teman bareng-bareng ya, ikutan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Jumati. Kawakibu. Kawakibu. Ulang. Kawakibu. Wa muhina. Wa muhina. Bimasalihi. Masaihi. Hamilati. Hamilati. Fakhasita. Fakhosita. Maqalidu. Makoidu. Sayusibu. Sayusibu. Wa yarisuha. Wayaisuha. Sadiqina. Sodikina. Ma yagizu. Mayagizu. Wa Alhamdulillah. Dengan Alhamdulillah. Ya. Wa siyati. Qosiyati. Bigulani. Biguami. Wa yumitu. Wayumitu. Fi khalihi. Fisoihi. Sarabila. Sarabia. Sawami'u. Sowami'u. Bikalimatihi. Bikalimatihi. Fatajiduni. Fatajiduni. Fatusiru. Fatusiru. Fi suhufi. Wisuhufi. Wazadahuma. Wazadahuma. Ta'ini. Taimi. Fi atihi. Si'atihi. Terima kasih atas. Terima kasih. Udah coba. Apa? Tes doang. Ayo, pindah Kamu ngomong. mau? Enggak. Enggak, sadaqallahul azim. Kak Isa, Kak. Wudu, Isa. Sadaqallahul azim. Ih, mana mukanya, teman-teman? Ih, kok serem ya? Ih, ayo. Teman-teman gitu. Teman-teman, Jangan lupa like ya, jangan lupa ya, subscribe, iya, ya, komen komen supaya saya makin makin semangat semangat ngajinya. ngajinya. Oke? Oke.
Oke. Sini nggak sini. Ya. Ya lanjut. Oke teman-teman. Jilid. Lanjut ya, baca Jilid kuning. jilid kuning ya katanya ya. Jilid 2 teman-teman, Dede Zahra teman-teman ya. Usia 4 tahun teman-teman, Dede Zahra teman-teman. Lanjut. Iya, mana ya, Dek? Ini ya, Dek ya. Halaman 24 teman-teman. 24 ya, Masya Allah nih. 24. Ya, ikronya. Jilid 2 teman-teman ya. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Kok? Kolamu. Man. Kolaman. Lupa. Lupa. Aduh, pelanggaran nih. Badan. Syaban. Jadi ban. Terus, Ban mobil. ban mobil. Ya. Terus? Kayak gitu noh. Iya, kayak mana? Kayak mobil kita. Oh iya, ban mobil kita ya. Ayo. Samian. Usulan malahan. Jaiyan. Munian. Tobakon. Wahidan. Duiban. Ban lagi. Terus? Bang sama kayak Ban terus semua. Ayo. ban Ban, iya ini. Terus ini apa nih? basion. Lagi. Ayo. Ya, terus. Nih on. Iya, Ron. Terus. Sodikon. Jumian. Terus? Hudian. Zakion. Ubadan. Sidadan. Kabion. Futon. Khojan. Jahian. Udan. Azizan. Terus? Ayo bareng Nabi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enakan dedenya. Ayo. 6 kali ya. Ayo. Kanan. Fokus lagi betul. Ayo fokus. Jangan lupa jangan lupa lalu. Tuh. Kan? Kanan. Badan. Syarobel. Soban. Sami'an. Yan. Panjang. Samian. Rusulan. Tuan. Morohan. Tuhan. Jariyan. Jarian. Munian. Unian. Tobakon. Tobakon. Wahidan. Hidan. Duriban. Iban. Basiron. Sion. Hadikon. Tikon. Jinian. Yan. Hidian. Dian. Zakiron. Kion. Libadan. Badan. Hidadan. Sijadan. Sijadan. Hadiron. Pion. Hurufon. Futon. Horojan. Kojan. Jahilan. Hian. Bu'udan. Udan. Azizan. Azizan. Panjang. Azizan. Iya. Udah. Oh iya teman-teman, Dede Zahra mau mempersembahkan nih, katanya maunya sholawatan teman-teman. Ya. Kafi. Ayo lengkapi sini ayo teman-teman ya. Ayo ke sini. Agak Dede agak munduran lagi ngapa-ngapa situ. Nah, situ. Ayo. Tuh 2 mulai. Kafi. Kafi.
kasadana kafi ajadana kafi iko iya ka eka ana kafi aya kafi alhamdulillah. Jangan duduk di depan pintu. Iya kamu ambil sapu. Iya siderailah dah. Jangan tinggalkan saat waktu. Sungguh indah main di taman. Kupu-kupu berterbangan. Tiap hari baca Quran. Jangan lupa sholawat. Allahu kafi hauna kafi kasadana kafi wajadana kafi iku kafi kahana kafi kafi alhamdulillah. Namanya Nala dan Jaha. Lihat selah haikul indah. Rajin puasa dan sedekah. Semoga dapat masuk surga. Marilah teman-teman semua. Kakak Pak Wah. Saya guru Umi dan Nabi. Semoga itu kita bahagia. Amin amin Rabbal. Amin. Yeay, sekarang lagi. Ayo Allahumma. Bukan nunggu akan nahas menunggu. Iya, barang sini. Udah. Jadi ya, Hana lagi sholat, tunggu sini. Dari jarak. Barang habis sini, tungguin sini. Hai teman-teman ya, dari jarak. Allahumma teman-teman. Barang habis sini ya. Allahumma ya teman-teman ya. Ayo, sini. Kita lagi kami selesai sama Taman Al-Sayyidina Muhammad ini aja tahu bihu kode tafayu bihu kode bihu aja lalu nawa goibu terus osno katimi koko mamus bilang bihu kai wala ai osabi fikui hadit anafasi ada di kuimat aumirat. Iya betul, masya Allah. Sekarang Pak Ba'du, ayo teman-teman ya. Sambil nunggu kakak Nahla sholat, mama. Ayo Pak Ba'du, ayo. Ayo, Bismillah, ayo, pintar. Ayo, soalnya cantik loh. Ini kan udah loh. Pada suka tuh, ayo. Ayo Pak Ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh pada nge-like tuh. Berapa tuh hitung? 3. Iya, masya Allah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Inna alhamdulillahi qad adina wilayah abi ishaq bidina abi muhammadin nabiyya rasulullah abi qur'ani imam abi ka baki tiba Bati kiblata abi mu'minin aihana min qaidini qaifudina ishaq amana bi kitabin anzalahu abi kulli ya suwe asallahu wa bimala abi kaya abi kaya sahi abi yami akhi abi ma jabihim wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan kama ya ayna mutu ay maswayna sa'aminin alina kafun ahim ya sedang ifak ikawa umma ya rabbal alamin alhamdulillah ya rabbil alamin. Iya, masya Allah, pinter banget ini, masya Allah, soleha lagi tak apa lagi nggak bisa ya. Ini apa di jarah bisanya itu yang Allahumma inna abi ya. Doa teman-teman ya, doa teman-teman ayo. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal quwwatuka wal qudratuka wal ismatuka Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu
wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika sholihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah, jika di bumi berikanlah, jika suka berikanlah, jika halang sukikanlah, jika jauh bukakanlah. Bahu duha kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala, limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Ini Masya Allah bisa. Dah. Sekarang lagi. Asmaul Husna berapa? Ayo, ambil dulu anak lah, ayo. Asmaul Husna, ayo. Udah. Luka berapa? Seru. Ya, kabur teman-teman. Kabur. Ujang Bustami sini. Allahumma sholli. Ya, kasih nih Kak. Bisa. Udah belum kakaknya, Dek? Udah. Sini Kak. Udah kan? Nah, sini. Ayo teman-teman ya, Masya Allah teman-teman ya, bocil lucu teman-teman. Kaget. Ya, bocil surhat. Nah, sini Kak. Menunggu teman-teman ya, kita baca salawat Ujang Bustami teman-teman ya, biar berkah selalu teman-teman, Masya Allah. Ayo. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Oke teman-teman, udah ada nih emponya nih. Ayo, Panahla ya teman-teman ya. Usia 7 tahun teman-teman, kelas 1 SD. Masya Allah, doakan teman-teman ya, biar istiqomah ngajinya rajin. Ayo, surah An-Naziat teman-teman ya, surah An-Naziat bareng Kanahla ya teman-teman. Ayo buka teman-teman, kita ngaji bareng ya surah An-Naziat bareng-bareng teman-teman. Yuk, An-Naziat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّادِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى
ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Masya Allah teman-teman ya. Lanjut surah Abasa teman-teman ya, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yadrika la'allahu yazakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة faman syaa zakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi'aidi safarah kiramin bararah Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa'aqbarah summa iza sya'a ansarah qala lamma yaqdima amarah falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba summa saqqaqna arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa faqihatan wa abba mata'alakum wa li'an'amikum fa iza ja'atis saqah yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sa'ni yughni wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Masya Allah teman-teman ya. Lanjut teman-teman ya. Surah At-Takwir teman-teman ya. Ada bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumu kadarat Wa izal jibalu
سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين liman syaa minkum ayyastaqim wama tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalau ada tasdid dibentak illa gitu, dibentak. Wama tasyauna illa, jangan dibaca ila, tapi illa dibentak ya, disentak, ditekan. Illa ayyasha Allahu rabbul gitu ayo coba. Wama, ayo coba. Wama. Ayo wama, ayo. Dede minum deh ya, Dede. Ya, Ra. Wama tasya. Ya ambil. Nggak diisi ya, teman-teman ya. Aus teman-teman, masya Allah. Terima kasih teman-teman sudah like ya, apa namanya, barakallah teman-teman, barakallah ya teman-teman yang sudah like, masya Allah, berkah selalu. Terima kasih sudah bergabung ya teman-teman ya. Ya ayo Kak. Ya teman-teman nih, akannya aus teman-teman, isi bensin dulu, nanti kalau isi bensin jadi pinter nih. Wa ma tasyauna illa, ingetin Kak, jangan lupa lagi, kalau lupa terus teman-teman. Ayo, duduk minumnya, duduk. Nah ayo. Wa ma tasya. Ayo, udah belum? Lama kali minumnya kau. Cepat lah Siki. Jangan dilama-lamakan. Ini keburu pagi, ini subuh nanti. Ya Pak. Sudahlah. Sudah cepat. Jangan lama-lama. Bapak mau pegal nungguinnya ini. Ayo, habis aus. Ayo. Ini aja. Ini jangan di sini ya. Wama, ayo. Alhamdulillahirabbil alamin, ayo. Wa ma tasyauna illa, makasih Kak Dede. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Nah, betul gitu. Ayo, oke bagus. Lanjut teman-teman ya, surah Al-Infitar teman-teman, masya Allah, kenyang. Orang kenyang. Ya teman-teman ya. Entar mau lagi. Nah, teman-teman ya, surah Al-Infitar teman-teman, bareng-bareng akan ahla ya. Ayo Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'u fatarat wa izal kawakibu tasarat wa izal biharu fujirat wa izal kuburu bu'sirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa aqarat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal qadim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa laqabaqalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa inna fujjara
yaslawnaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Masya Allah teman-teman ya. Lanjut teman-teman surah Al-Mutaffifin teman-teman. Ayo bareng-bareng teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun Liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Qala inna kitabal fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wa yawma idzil lil mukazzibin allazina yukazzibu biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mutadin asim. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi illin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin maktum kitamuhum misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Amizajuhu min tasnim aynayas rabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun fa iza marru bihim yataqamazun fa izan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin fa iza ra'awhum qalu innaha Ula'il dhallun wa ma ursilu alaihim hafizin. Falyawma alladhina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun. hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Masya Allah ya teman-teman ya, luar biasa anak-anak teman-teman, semangat ya. Lanjut surah Al-Insyiqaq. Ayo teman-teman ya, lanjut bareng-bareng ya teman-teman. Habis al-insyiqaq Surah al-buruj. Al-Buruj. Masya Allah ya, lanjut ayo bareng-bareng teman-teman ya. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka qadihun ila rabbika qadahan famulaqi fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira
Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu zanna alayyahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaqa fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Ayo balil lazina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Masya Allah, barakallah teman-teman, luar biasa teman-teman, akanlah ya, semangat ya. Ayo lagi teman-teman, surah Al-Buruj teman-teman ya. Ayo. Al-Buruj, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Kutila ashabul ukhdud annari zatil waqud izhum. Ya maaf. Izhum terus wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Belum, oke itu dia. Baik teman-teman ya, Masya Allah ya teman-teman, akan akhlak. Ya, sekarang baca Iqra teman-teman nih. Shadaqallahul azim. Iya, sini, tosin aja sampai ngechat sini. Iqra 6 teman-teman ya, akan akhlak. Ya, ini biar cepat. Sini, ada tanda belum? Ada tandanya. Ayo. Tanda. Ayo. Iya teman-teman, Iqra 6 halaman 14. Ya teman-teman yang mau ikutan, ayo silakan. Iqra 6 halaman 14 ya teman-teman ya. Ayo, akanlah usia 7 tahun kelas 1 SD teman-teman. Doakan teman-teman biar istiqomah, Masya Allah. Ayo. Kita punya Iqra 3. Iya ketiga, ayo. Ayo, a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Numatti'uhum qalilan summanat tarruhum ila azabin ghaliz. 3. Ju. Ya. Mingju. Wa manja. Sing janafa. Iya benar kan tuh Ranwin bertemu Jim sama samarkan, iya benar. Terus iya samar At-Tauratu wa Injil. Innal abrara lafi na'im. Pada sama. Naim. Pada sama. Iya Bapak Naim. 3. Ayo Naim. Panjang imnya tuh. Naim. Ya terus ini ya. Watara. Wala ummatin. Kan Jim. Tadi bertemu Jim apa tadi?
bilang ah. Enak. Minum ah. Teman-teman ya. Ya mulai gelisah teman-teman. Ayo minum. Haus. Ya kalau habis minum teman-teman ya jadi ini pintar dia nih. Jadi berubah jadi princess. Ya. Princess Aurora ya jadi ini di solehan. Minum terus teman-teman ya, terkembung gundut perutnya teman-teman. Minum terus. Ayo. Udah kenyang ngantar, ayo. Ayo cepet. Gua taruh, ayo. Cepat, ayo cepat. Ini cepat. Ayo, wa taruh. Ayo cepet. Udah malam. Masya Allah, barakallah ya. Pintar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Numatti'uhum. Ini wataro ayo. Ayo wataro. Watara kulla ummatin jasiyah. Bener tuh bisa. Terus. Kalau banyak kan ini. Iya, terus. Kullu ummatin tud ila kitabiha wa nadaina hu min janibit turil aimani wa qarrabna najiya. Ya, Bang Raka, Masya Allah. Apa kabar Bang Raka? Ingatlah Bang Raka ya. Bang, ingat aku enggak? Ingat Bang, Masya Allah Bang Raka ya. Barakallah teman-teman ya. Yang kemarin kan? Iya Bang Raka, ingat akan lah ya Kak ya, Bang Raka ya. Iya. Udah ngaji Bang. Bang Raka, Masya Allah. Ayo. Terus ayo. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Terus. Min duniha inda sidratil muntaha Terus. wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Terus. Ballahum mau'idul lai Yajidu. lai yajidu min dunihi mau'ila. Masya Allah ya teman-teman ya. Bang Raka pinter banget anaknya. Kan tadi bilang pinter tuh. Wih. Pinter banget anaknya, apalagi ayahnya. Oh ya Masya Allah, amin Bang ya. Amin Bang, amin Masya Allah. Abang juga pinter, Abang Raka ya, hebat Bang Raka ya. Ya lagi, ayo. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Numatti'uhum qalilan summa natarruhum ila azabin ghaliz. Terus. 3 ju. Ya. Tuka, sopek Abang Raka. Terima kasih Abang, Masya Allah, barakallah. Terus. Ya. Min ju. Terus. Wa man jaa. Ya. Musil. Ingat. Musin janafa. Terus. At-Taurat
Terus. Innal abrara lafi na'im. Terus. Wa tara kullu ummatin jasiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Terus. Nadainahum min janibit turil aimani wa qarrabna najiya. Wa qarrabnahu. Ayo, wa qarrabnahu. Wa qarrabnahu Najiya tuh najiya wa qarrabnahu najiya. Ayo, wa qarrabnahu najiya. 4. Du Terus. min duniha inda sidratil muntaha wa fi khalqikum wa ma yabussu min Dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Balahum mau'idul jidu min dunihi mau'ila. Oke, bagus. Ya, Bang. Ingat aku, Bang, pinter banget. Yang semangat ya, Dek. Tuh katanya tuh yang semangat tuh kata kakak, tuh kata abang kakak tuh. Yang semangat ya, Dek. Oh. Terus Bang, saudaranya mana? Ada Zahra. Tanyain, Dek. Tanyain nih Bang Raka nih. Tanyain Bang Raka, tanyain. Bang Raka. Nih. Nih Bang nih, adiknya nih Bang nih, saudaranya nih, ada Zahra nih. Orangnya nih. Halo Bang gitu. Halo Bang. Halo Bang Raka. Halo Kak. Iya, sehat Bang gitu. Sehat Bang. Iya. udah ngaji Bang gitu. Udah ngaji Bang. Iya. Sholat Isya Bang. Sholat Isya Bang. Bang Raka tinggal di mana Bang gitu. Bang Raka tinggal di mana gitu. Ayo. Ayo Bang, lanjut Bang ya. Lanjutnya ya, ayo bareng-bareng ya. Ayo. Iya. Iya. Ayo bareng Nabi ya. Perhatikan ya. Perhatikan aja, perhatikan fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Numatti'uhum qalilan summa nadtarruhum ila azabin ghalidh. Ayo. Numatti'uhum qalilan summa Nadtarruhum ila azabin ghalidh. 3. Ju. Min ju. Wa man jaa. Musin janafa. At-Tauratu wal Injil. Innal abrara lafi na'im. Wa tara kulla ummatin jasiyah.
kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Ayo. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiya. Ayo. Ini kan. Iya. Ayo. Wa nadaina min janibit turil aymani wa qarrabna najiya. 4 du. Min Min duniha duniha inda sidratil muntaha inda sidratil muntaha. wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun. Sorry, habis nafasnya. Wa fi Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Panjang napasnya kakak. Bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Mau pipis ya? Ayo. Balahum mau laya jidu min dunihi mau'ila. Iya, Masya Allah. Sadaqallahul azim. Belum pindah ya, karena masih banyak yang lupa ya. Ingat, kalau ketemu jim, tanwin atau nun mati, ketemu jim, ketemu ta, ketemu sa, ketemu dal, itu disamarkan. Ada 4 tuh. Yang kan 1 tadi mana ta pertama, kedua sa, ya, terus jim, dal tuh. Kalau tanwin atau nun mati ketemu ta, sa, jim, dal, itu disamarkan, didengungkan, ya, ditahan 2 harokat, ya, panjangin, paham? Min duniha, kan? Terus apa lagi? Injil, tuh ya, karena nun mati bertemu jim, samarkan, ya, bisa ya, iya, ayo teman-teman ya, kita tutup teman-teman ya. Oh iya lupa, ayo kenallah teman-teman Allahul Kafi teman-teman. Ayo kenallah Allahul Kafi. Abdullah apa? Maafal. Oh ade, ayo semangat, diri. Ade, Iya, oke, ayo ade, ayo diri. Tangannya dimainkan gerak. 1, 2, 3. Iya. ade yang di dalam Yang kencang suaranya, lepas. Namanya Aiswana lah. Jangan nyender diri. Terus. Umurnya 7 tahun. Kencang. Aslinya orang Palembang. Oi ade yang jilbab merah. Namanya Aisyah lah, umurnya 2 tahun. Hobinya sholawatan. Oi teman-teman semua,
tempe. Kencang. Makanya giginya kakek. Terus Salatullah Kencang. salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus Itu lagi. iya iya langsung aja langsung ayo Potong dulu angsa. nah ayo ayo mulai Potong bebek angsa. tangannya mainkan. Masak di kuali. Nanami Yang malu-malu apa? Ayo, kencang. Masak 4 kali. Sarang ke kiri. Sorong ke kanan. La 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 la. Iya, iya. Lagi. Enggak. Sekarang ayo. Ini ada duha-duha. Di duha ada duha-duha. Ayo. Ayo. Itu ya. Enggak. Wabadu dah, wabadu ayo. Siang di siang. Wabadu ayo. Abdullah ayo, Abdullah. Awabadu. Wabadu. Diri sini. Ayo. Ayo teman-teman ya. Nah, nahla teman-teman, wabadu teman-teman ayo. Bismillah, ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yuqarifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah Wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bil ikatillahi wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nubasu insyaallah minal aminin allazina la khaufun alaihim. ala hum yahzanun bi fatika Allahumma ya rabbal alamin. Yeay. Amin. Asmaul Husna. Ayo. Nas'alukal. Anu aja. Abdullah. Iya. Tutup. Ayo tutup. Nanti ada lagi, mau lagi Dede. Dede mau lagi enggak? Ayo Allah Subhanahu ayo. Dah malam. Teman-teman tutup teman-teman ya. Ayo barakah ya teman-teman ayo. Allah sini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nyangkut sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pintar salah. Depan doang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Abi enggak makan nasi, enggak apa-apa, udah kenyang, masih kenyang. Hayo aja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pintar saleh jadi. Masya Allah ya teman-teman ya. Mana mic-nya? Dedek, Abi mau bikin challenge nih. Challenge. Mau nggak ikutan Dedek? Mau dong. Nih sini. Nih. Ada game. Jadi gini. Nih. Abi Abdullah, ya kan Abdullah sampai itu. Terus dari jalan terusin, terus lempar ke Nahla. Mau nggak? Abi dulu nih. Contoh nih ya teman-teman ya. Ayo. Nih, Abi dulu ya. Abdullah nama ayahnya. Aminah ibundanya. Abu Muthalib kakeknya. Abu Thalib pamannya. Qadiyah istri setia. Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia. Dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul Yang penuh suka duka. yang penuh suka duka. Ayo. Ya. Yubit. Hukum. Ayo. 2 bulan. Ayo. 2 bulan. Di kandungan. Wafat ayahandanya. Tahu nggak ya dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada. Disusui ya 6 tahun usianya. Wafat ibu tercinta. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Ayolah. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga. Paman paling
pembela saat kecil menggembala. Dagang saat remaja. Umur 25 mama istri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh Suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia. Hah? Ini udah itu. Ayo cibit-cibit, salah. Umur ya? Iya bener ya, di umur ke-30 Memersatukan bangsa saat keletakan batu. Hajar Aswad mulia. Ya 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul. Akhir peran dia, itulah kisah sang Rasul Yang penuh suka duka. yang penuh suka duka. Yang penuh Suka duka. iya, yeay, mantap teman-teman ya. Ya dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seru ya? Seru kan? Ya teman-teman. Apa lagi? Anaba. Apa? Doa duha. Enggak doa duha. Besok lagi. Besok lagi udah. Capek ya? Capek udah jam 8 ya. Mau Oke makan, teman-teman ya, mau teman-teman makan, terima mau kasih makan. sudah menyimak, sudah komen-komen, sudah like, sudah kasih love, kasih komen-komen, masya Allah, barakallah teman-teman semua, semua ya. Pamit teman-teman undur diri, terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilafan, kata-kata yang kurang di apa ya namanya, kata-kata yang kurang nyaman ya, kurang etik, kurang sopan mungkin ya. Mohon maaf, pamit. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh iya, besok libur ya? Soalnya teman-teman besok libur, kita main ke Babe. Mungkin Ke babe. halo Saya hujan. Oh, hujan nggak jadi main. belum. Gimana besok teman-teman ya, insya Allah ya. Gimana esok? Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.